Malor soifua talafalava o talafo le Radio Samoa. Mai Amerika ma Iran wa whaalawalavingia e Amerika o sofainga Iran wa whaangane ia upenga whanamamao ta whanane Iran ila no sofainga iwa ngā awale malo tele isa sa e tututonu. Wa ripatia le US Central Command o ia sofainga wa whaia ila mai o le aso e tasi taruna whairo mai Amerika o latu tau fia o sofainga e whaasanga ia Iran. Sa wheloa i Trump ma le pālemia o Israelu Netanyahu i le whale pae ma ua whaamatala e Netanyahu le whonutanga le whale pae o se tasi o talanoanga au pito sili ua whaia. Whailoa i le CNN sa whaia fo i le wheloa i ngā Trump ma le presidente o Ukraine o Volodymyr Zelensky le ano lātou tā ua sa talanoi nei ma tā upu tau le puipuinga ma upu whai o malo. I isi ripoti o tā waile whailo e Iran ma Ukraine o lātou manaonga ia whaititia pe whaamuta ve singa i le pāo tu e lua, i le mai o le oswhainga Ukraine se waa na liputia o se waa mai Iran sa iai i le Caspian Sea. Ia pani ai te mai to sfur tolu tangata wa maririu i mea pani le mafui e na fiai, whai mai le pane mea lo whangasoro ngā nuenga la veai, o na e whaisi to te reo tangata ro tanu mea i lalo tau langa whaatau ua whalea ngaina e meisa i le whaitua Kumamoto. O le mafui e ono te si maravalu na malosi le fua mafui e, wa lipatia le whaitau wafere o whai ngā ruenga la vea i o lo ngā rue ai, i le tau sa i dio nei tangata masarumia o lo tau mia i no fuanga o lo oa fia. O le tui sauto i apani o lo oa whaina i lea mafui e, mafua i lipotia lau whaasaralau, lea tunuu, ta wai e tūranga ese foi, lea whaalawe lawe whaane na tūra. I au sa tāri au no whau nei sue ngā reo le whaalawe wa mariwai se tinama sana whanau e tōlua, wa tā ua se whaalawe lo masalomia o le whasio ti tangata po le pule leo la foi, ma lo sa i dia nei se pepe lua masina. Whai mai le 9 News o le vaenga of Soswani whaapawawe, na ngā iatu i le whaalawe na mawai le tina ua mariu ma le tōlua o lana whanau, wa mariri uma e talutonuina na pā uane mai se no whanga mawalunga e lata i Port MacDonald. E lua i le tolu aso na whaongaira au su e sa idia i le isi tamai titi o loo sa idia ma ua whaeroa reo o loo whaataria nisi whaamatalanga whaopopo ina ia whaia se whai unga e whaatatau le nei mata upu e meiso le fia whaamautuina pe iei se avanoa e ono mawai i le pepe o loo sa idia o loo ola. I ni usina lo fe ngai le ofisa fe maranga inga le tunu ule immigration ma se suenga tuto tasi o le individual audits e le mai o nisi o whamtalanga e au fiei tau mo ngā ruenga wharereia i au unanga tau teknolosi le feta ua ina ai titi mai pe ono miliona o lo siriai nei ro le tau e te tau na iai. Wa ta ua le tio whawa malo New Zealand e le minister o whemaranga inga Erica Stanford, wa tua i ai ofisa i lo rātou tau fia o whamtalanga e whaatatau i mata upatau tupe, i a alo fia ini tūranga whananumi. Ta ua le minister e siria le 2 miliona ua mau. Wa whaeroa fo e le minister ua mawera na whai ngā ruenga ni mea se i whaamatatanga saunia e le matanga ruenga o pisinisi ma ngā ruenga ma lo whaawau nei le suenga. Ma le tala mulimuli la Solomona se soronga ele le no whanga ele auro le Solomona wa mari waisa tangata to tasi. Whai mai le reire New Zealand na mawale tino mari wa lea tangata mai le no whanga ana mua i whaia se whamtaranga le pula le Gold Ridge Mining e whapea ele o iaini au maririu. O lo whanga sona nei ngā ruenga la vea i e whatatau inisi o lo msarmia o lo i lalo lea no whanga. O le soronga ele na tupu se tasi o no whanga e lata le lau mua le tunu u oho ni ara. Ta ua le ripote leo maliu o Ashley Olo, o tu ina aturu na tino maliu ilo na ainga, o whaamatalanga leo whaeroa i leo mai loa i le teminei, pe to e fia nisi o loo a fia nei whaalawe a o loo whaia pea ngā luenga la vea. Tala nā le Radio Samoa, walau whaafonga mai nei fo iaso, manu e tere ngā luenga o whenga iai whaasoi foia.